Ассаламу алейкум, туғандар. Мен сіздерге бір лайфхак көрсетейін бе? Мен бұл обычный керем ключі-да. Ушуда автозапуск бар екен. Бұны ешкім білбейді да, мен де біліп болчумун. Жақында эле билдим, ошону силерге да көрсөтө кетейин. Бул машина карап турла. Култаганды бир жолу басабыз. И ачканды бир жолу бассак, мынакей машина жүрдү. Автозапуск барды. Буну ешким билбейт экен. Ушуну колдоңула тугандар. Көрдүңүздөр тугандар. Мына ушинтип жүргүзүп келсеңиздер болот. Биякта ысыраак үй болуп турабыз. Ошол тугандар, колдоңула. Жаман чарчап кеттим. Бисмилля дегенде 1:41 менен долгая поездка берет го. Аллауста. Так, сразу нене жыгабыз. Билесиңер тугандар. Так, пробегтерди нөлгө түшүрөлү. Так, мына түшүргөн экенмин. Фарды жагалы дагы. Караганда клиенттер. Ассаламу алейкум. Асанов каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулар, амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгін бұйырса 6 декабрь болып қалды. Так, пятница екен. Жұмышқа шықтық, құдай бұйырса. Бірінші заказды алдық. Бүгін декабрь ичи пятница жұмыш қандай болады анда. Алда чоу көреміз. Каналдан алыстабай, катталып болсаңыз катталып, подписаться кнопкасын басып тұрып, лайктан басып, комментарияны жазып қойыңыз туғандар. Кеттігін біз ішті қылалы. Биринчи заказды алып келдим 35 минутада. Бул могул жакка болчу, бирок маяктан түшүп калды. Проходной ушул жакта деп. 1836 болчу. Канча менен жабат эми. 1695 менен жапты. Так, коэффициент барбы эми? Слабый го. Не кылабыз, линия ачып беребиз. Слабый болсо дагы Saat 6'dan 59 minut kaldı. Пока пробка жоқты кыймылдай берели. Так, рейтинг 4.95'ке түшүп калды. Коттеджный поселок дейт. Поселок барбайбыз. Өзүң бар ал жака. Муну алабыз 1.53 менен. 16 км 19 минут дейт. Линиядан чыгып коелу. Азыркы клиентти 48 км алып келтирген. Эттеген атагандар. Экинчи заказга. Өзүңдү таппай көптүн арасынан, жүргөндө айык албай жаратыман. Коюлуп арман болуп багып жаттым куштардын куса серпкен канатынан. Алдастайм ары бери, жалгызмын жан көргөн жок аны деги. Тиктетет кайра, тигил көктө тизилген каркыранын сагы мени. Көп жаштар көчө менен ага тулам, Көр албай жалгыз сенин арасынан. Атыңдын баштамгасын тапчу болдум, талпынган куштун гана канатынан. Жаз келди жайып жашыл килемдерин, келгендей келбес жайга жибергенмин. Сирендер гүл ачканда сенин эс. 20 минутада экинчи заказ. 949 рубль келип калдык. Так, коэффициент жок го. Гибкийде жүрөлүчү. Эртең мененки бонустар көйдүбү. Так, Пироговтун памятник экен. Ушуна ыракчылуулу. Камера тартып койбосун, Ушуна коэффициент күйгөн жерге кеп туруп эми заказ алалы. Без коэффициент алгым келбейли. 33 минут 6 заказды алып келдим. Южно-Портового 1073 рубль.
Андан кейін 1.13 мен детский тариф. Детский кресло мен заказ алып қойдық. Линиядан шығалы. Кайсен күйіп тұрады, құдай бұйырса жақсы. Saat 9'dan 25 minut өтіп қалды. Saat 102 km жүріп қойып тұрмыз уже. Қанша істеп қойып тұрмыз, соны көрелікші. 6 заказ мен 5073 рубль. Нормально, да? Ертемен қырысқы да бұл. Ертемен жақсы болдық. Эми saat 10'dan кейін эми берген заказын беріп, қылырай бересін ары бері. Шында тұрып іштейміз. 8 минутада коэффициент мен алған заказым 330 рубль. Бірақ 350 рубль отырды. Рахмат. Әдешкама. Так, әлі детский тариф бустермен алып қойдым. Дода пиццадан кел алып кет дейді. Без коэффициент бұл. Уже без коэффициент заказдар башталды. Saat 10 болып қалды. Жоқ, сырт жақта коэффициент жақшылы күйіп тұрады. Мен жақта жоқ та. Так, здравствуйте. Хорошо деп қойын. Кеттігін да. Дода пиццасын арала. Құрсақтай ұза отырған екен да, Дода пиццада. 1 saat 15 минутада Зеленоградқа келіп қалдым. Долгая поездка 1.06 коэффициент берілі. Алып алдым. 2136 рубль. Так, бұл жақта коэффициент бар ба? Коэффициент жоқ екен. Домой басалында. Так, домой как раз в Люберцы, да? Москваның арқай тоқаты жонда. 10 заказымен 7435 рубль. 11 жарымға чейін 7400 рубль сеттірбіз. Құдайға шүгір. Иш болуды. Істейлен, да? 11-ci заказ Зеленоградтан келіп қалдым. 51 минутаға. 1023 рубль. Домой басып қойғанмын. Так, домой бүтілік. Бірақ мен Сайловский баш керек болады. Шыл жерден қайрап пайдаламассам да. Тазыр қайқырып салады. Пайдалам басайынам да. Қанша олды ақшасы? 11 заказ менен 8274 рубль. Нормально. Так, Сайловскийге барып иштер бар эле. Аны бүтөптөн кайра чыгайын. Bir kız gördüm Tokmak'ın pazarından. Birge жүргөн көп kızlardın katarından. Kança жигит ömürden ötör eken. Kaygı tartıp al kızdı ne azabından. Kapkarelli kaşları, tal elli çaçları kızıktırat adamdın algılıp tanıp baskanı. Kıyal çırma var günün ay kıyım boldu tandın atmağı. Gümüş elle iymegi güldü göynük giygeni. Calt karagan kareginin jaralansam bilbedi. Kimden sorayım kim boloti? Ay kim boldu Kenan'ın süygeni. Al sulu piribidin baskanından. Düşkündöy alatomdun asmanından. Kanday jigit aldынан kosor eken. Balıkçının ızgardı şamalından. Atlagan at beşine ayanda saat beşeli. Cüncay surap bolgu çangal jönüp gitti tezeli. Cumoktogu perzat ey joluk kangız oşo dözeli. Joluk teken al nege bazar dale jol deli. Bayken amansız mı dev almağa başını kep koy deli.
Көп адамдын içinен göz тийбесе ага бул дели. Kemal 18 kurağında kalar beken köp jigittin uvalına. Yolum tosup жүрөмүn men oşol boydan, yol izdegen jolocu sıyağında. Ak betinnin kızılın alat başının indigi, oymuksumal oğuzu var jeng oş taraptan geldi bi. Tokto münöz sıpayı je Toktoguldan gelgen perivi. Kölgönün kara samal gölgön okşoş peyili, bir de vatken bir de çüyce bir de talas şeribi. Kim bolsa da al bolsun ey, öy apa kimdim bolsun gelini. Teti bala alıp girip ketti. Dostavka alып келдим тугандар. 32 минут көрсөткөн, 32 минутта келдим. Закройся. Çalışıvat. 1075 rublga келип калдык. Так, что-то болгон эске оценка коюнчу. Адрес туура эмес. Адрестер туура эмес жазбай койду эчтеке эле. Чалып отуруп, каяка барам, эмне кылам, эмнени алам деп отуруп алдым эле. Мындан мага канча калды? 929 рубль. Қалыптыр. Фотоконтроль жүрөткөн, фотоконтроль өтөлү. Андан кийин саат 4 болуп калыптыр. Кагаздын убакыты бүтүп калды. Кагаз жаздырып кайра жумушка чыга аламын. 49 минут, 14-чү заказ. 1480 рубль. Коэффициент нормально. Саат 5-тен 17-нде өттү, жаман уйку келип кетти го. Катты уйку келди. Садовый кольцодо пробкада алып кеттим го. Же заказ бербейт, же үйгө жеттирип койбойт. Үйгө чейин 1 саат дейт, пайдаланбаскам пробкага киргенде эле. Пробка болот. Саат 6 болду. Мен заказ берсе берди, бербесе пустой эле кетем. Пробка тойгузуп берди. Же заказдан жок, же жолдон жок. От души. Тугандар, саат 6-дан 54 мүнөт өтүп калды. Бүгүнкү жумушты бүтүрдүм мен. Баш ооруп кетти. Пробканын айынан. Биякта 11357 рубль болуптур. 16 заказ менен. Жанагы доставка 900 рубльди кошсок, 12.000 рубль иштетирбиз ошондо. Так, бүгүнкү пробег 284 км жүрүптүр. Машина жүрүп турганда 11 саат 25 мүнөттө дейт. Ошол туугандар, бүгүн пятница күнгө болгон жумуш ушундай болду. Эртең эми суббота, пробка жокто иштейбиз. Пробка жокто маза кылып. Ошол туугандар, подписаться болуп элек болсоңуз, подписаться болуп, комменттерден жазып, лайктан басып койгула. Жаман көрсөңөр да, жакшы көрсөңөр дагы. Ошол туугандар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.